Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Stash TV kabisa. Nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane. Nkuko nari mbikubwiye amazina yanjye banyita Simba Only. Nkabanje hano kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru arimo aragenda avuga cyangwa se amwe mu makuru ahari y'imikino kabisa. Nkuko nari mbikubwiye rero amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Simba Only. Nkabanje hano kugira ngo nkugezeho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Ese wowe umeze ute aho ujye uherereye mu nce zose zigiye zigize igihugu, ha amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali nabwo sinabibagirwa kabisa. Nizere ko ukomeje kudutera inkunga kabisa. Nakubwira ngo niwe bwa mbere ukigera hano kuri Stash TV, kora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru tuzagenda tukugezaho utaha uzarushaho kugenda uzibona. Nkubwira ngo gukora subscribe hano kuri channel cyangwa se kureba ikiganiro cyacu ni inkunga ikomeye cyane ubu duteye. Rero nkuko nari mbikubwiye aywana no munsi nkuzaniye amakuru ashyushye y'imikino, ngira ngo mwagiye mu byumva yuko rwose diru ya Mbappe, umusore bita Kylian Mbappe yabaye Kylian Mbappe kabisa. Rero uno munsi nkabanje kugira ngo nkugezeho ese diru y'uyu musore ya Kylian Mbappe igeze he, ese ibya Kylian Mbappe bigeze he, ese ibya Harry Kane bigeze. Nakubwira ngo nuze gucika kabisa n'iki kiganiro ngiye kukugezaho. Nta kindi bisaba gusa kora subscribe kugira ngo ujye urushaho kugenda wibonera video zacu tuzajya tugenda tukwereka umunsi ku munsi cyangwa se umunota ku munota. Mubwira ngo ushobora no kuba wadufollowinga ku mbuga zindi tugenda dukoresha, aho kuri Instagram nitwa Simba Only, ushobora kuba wanyirukiraho ukamfollowinga cyangwa se ukaba wanyandikira cyangwa ukamereza igitekerezo. Ku rubuga rwa TikTok naho ni kwa Simba Only, naho ushaka kuba wanyirukiraho kabisa ukareba ibintu mba nakugejejeho. Ku rubuga rwa 3D naho kabisa ni kwa Simba Only, naho ushaka kuba wanyirukiraho ukaba wanyandikira cyangwa se ukareba bimwe mu bikorwa dukora ukanamfollowinga. Kuri Facebook page naho ni Simba Only, ushaka kunyirukiraho kabisa nabwo ubundi bwo ukaba wamfollowinga cyangwa se ukanyandikira cyangwa se ukamereza igitekerezo. Wifuza ko nagushyira muri group WhatsApp yacu tugenda tuganiramo nk'abakunzi ba Stash TV, cyangwa se wifuza kumpamagara cyangwa kunyandikira, ushobora kuba wabikora rwose cyane. Ni ibintu byoroshye, ushobora kunyandikira cyangwa ukampamagara kuri nimero 0727 628 nimero uza no kubona aho ngo tuba twapininze mu kiganiro cyacu kabisa. Ewana nkuko nari mbikubwiye, reka duhere ku musore bita Kylian Mbappe Ruti. Uyu musore rero bita Kylian Mbappe Ruti, ushobora kwibaza ngo iby'uyu musore bimeze gute cyangwa se diru y'uyu musore imeze gute. Ngira ngo twagiye tubona bamwe mu banyamakuru bagiye batandukanye batangaza ama breaking news mu gihugu cyo hanze, twavuga nka ba Fabrizio Romano, nibo bagenda barushaho kugenda batwereka inkuru z'uyu musore. Ese diru y'uyu musore ubundi imeze gute? Ubundi ngira ngo uyu musore bita Kylian Mbappe, kimwe mu bintu nakubwira, uyu musore aza mu ikipe ya Paris Saint-Germain kabisa. Ni umusore wari uguzwe amafaranga agera kuri miliyoni 180 kabisa zirenga. Uyu mugabo rero yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. So rero uyu mugabo igihari niki, uyu mugabo arifuza kuba yava muri ikipe ya Paris Saint-Germain akaba yakerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Amwe mu makuru rero hari nuko uyu mugabo kabisa bita Kylian Mbappe yaba yaramaje kwemerera ikipe ya Real Madrid yuko azayizamo muri 2024, akayizamo ari free agent. Ngira ngo free agent ni igihe uyu mugabo ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Real Madrid ari uko asoje amasezerano. Kylian Mbappe amasezerano afite azasozwe muri 2024. So iyi kipe rero bita Paris Saint-Germain ikimara kujya muri pre-season, ngira ngo ahanga ni uburyo ikipe yitegura kugira ngo izatangire season imeze neza. Uyu musore rero bita Kylian Mbappe baramusize. Uyu musore rero bamaje kumusiga, bivugwa yuko aribwo yaje no kuba yasoza kabisa diru y'uwo bita yaje kuba yasoza diru yo kuba yakerekeza mu ikipe ya Real Madrid mu mwaka utaha cyangwa se next season. So uyu musore rero bita Kylian Mbappe, uyu musore ikipe ya Paris Saint-Germain iri kumubwira ati niba udashaka kongera amasezerano tugiye kukugurisha nona. Gusa ikipe ya Paris Saint-Germain bivugwa yuko yandikiye amakipe agiye atandukanye, arimo ikipe ya Manchester United, arimo ikipe ya Manchester City, arimo ikipe ya Liverpool, arimo ikipe ya Chelsea. Ngira ngo mwagiye mubibona. Gusa aya makipe yose yagiye atangaza yuko igiciro uyu mugabo ariho batagishobora. So rero ikipe ya Real Madrid niyo yari yageje gukandiraho. Gusa Perez yababwiye yuko kugira ngo bazane uyu musore nuko bakishyura miliyoni 200. Gusa uyu musore Perez wakababwira yuko kabisa ashaka kubishyura miliyoni 200 nazo akazishyura, nazo Real Madrid ikazishyura mu bice. So ibingibi rero ikipe ya Paris Saint-Germain ni ibikozwe. Ikipe ya Paris Saint-Germain iri kubwira Kylian Mbappe ugomba gusinya amasezerano, kongera amasezerano ageza muri 2026. Noneho ikipe ya Real Madrid ifuza kujyamo
ukazayijyamo muri 2024 ariko tukaba twakugurisha. So uyu musore rero bita Kylian Mbappe uri kwitwa, ngira ngo navuga ngo uri kwitarutsa ikipe ya Paris Saint-Germain. Navuga yuko iyi ni ikipe ya Paris Saint-Germain yagerageje kumuhereza buri kimwe cyose, cyane yuko ubundi Kylian Mbappe ni umwe mu basore bahembwa cyane, ni umwe mu basore bafata gatubutse cyane mu ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko uyu mugabo ahembwa byibuze miliyoni 78 ku mwaka, miliyoni 78 ukuyemo imisoro. Ngira ngo aya ni amafaranga menshi cyane, ubwo urumva ushyizemo n'imisoro ikipe ya Paris Saint-Germain mutakaza w'amafaranga arenga miliyoni 100. Uyu ni umusore ngira ngo kubijyanye na image right cyangwa se kugurisha amwe mu mashusho amugize, uyu ni umusore ufata 100%. Pourcentage zose uyu ni umusore uzigabira cyangwa se azifata zose uko ari 100%. Ngira ngo uyu musore aramutse anerekeje mu ikipe ya Real Madrid byaba bigoranye yuko image rights ze yajya zibona 100%, kuko nekereza yuko ikipe ya Real Madrid ni ikipe ikora ubucuruzi buhambaye cyane. Biragoye yuko uyu musore ashobora kuba yayizamo akabona image rights cyangwa se akajya agurisha ibijyanye n'amashusho ye 100%, bakamuhereza inyungu 100%. Uyu musore rero ngira ngo navuga yuko wenda amwe mu mafaranga ashobora kuba agurisha image rights ze ni muri gahunda ya Visit Rwanda. Ahangaha ngira ngo niho asa nkaho agabanira n'ikipe ya Paris Saint-Germain, cyane yuko iyi kipe ya Paris Saint-Germain ifitanye amasezerano no kwamamaza u Rwanda cyangwa se Visit Rwanda. So nakubwira ngo rero ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kurwana n'urugamba rutoroshye, cyane yuko iyi kipe ya Paris Saint-Germain yamaje no kuba yasiga uyu mugabo cyane aho yibereye muri aho ikipe ya Paris Saint-Germain iri muri pre-season, ikaba yarasize umusore bita Kylian Mbappe Rote. Uyu rero Kylian Mbappe Rote, amakuru yandi yarahari nuko ikipe ya Paris Saint-Germain yamaje no kubimukacika miliyoni kabisa 40. Ngira ngo aya ni amafaranga amakipe yo hanze atanga kugira ngo abakinnyi bazatangire season biteguye bameze neza. So rero uyu musore bita Kylian Mbappe bivugwa yuko kabisa ikipe ya Paris Saint-Germain yamaje kubimukacika agera kuri miliyoni 40. Ngira ngo urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. So rero urumva yuko iyi kipe kabisa ya Paris Saint-Germain nakitakoze kugira ngo irebe ko yagumana uyu musore bita Kylian Mbappe Rote. So nakubwira ngo rero kabisa komeza ukore subscribe n'ubwo bwa mbere warukigera kuri iyi channel, ugira usho kugenda wibonera amakuru tugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Nakubwira ngo kabisa ushobora no kudufollowinga ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Instagram nitwa Simba Only, Facebook page ni Simba Only, TikTok ni Simba Only. Ushobora no kunyarukira kabisa kuri WhatsApp ukaba wanyandikira nimero yanjye ni 0727628986, ukaba watugira inama cyangwa se ukaduhereza igitekerezo, cyane yuko igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane kuko ibyo muduhereza nibyo bitwubaka. Mubwira rero ngo kora subscribe kabisa niba aribwo warukigera kuri channel cyangwa se ukomeje kureba iyi video yacu. So rero nari nyukomeza kuri inkuru ya Kylian Mbappe. Amakuru ahari kandi yizewe 100% nuko uyu musore iyi season nahana ari buze kwerekeza, ari buze kuguma muri equipe ya Paris Saint-Germain kabisa, akaba zerekeza mu equipe ya Real Madrid muri 2024 ari free agent, cyangwa se akaba yahitamo kongera amasezerano azageza muri 2026, ariko ubwo ubundi akazaberekeza mu equipe ya Real Madrid muri 2024. Equipe ya Paris Saint-Germain irimo iravuga ati wa musore we ntago ugendera ubuntu, cyane yuko ibyo twagutakajeho ni byinshi kandi kameme ibi ni ibintu byumvikana. Uyu ni umusore bahaye salary iri hejuru miliyoni 78. Ngira ngo n'umwe mu bakinnyi ufata gatubutse cyane kabisa. Twerekeze ku yindi deal. Uyu nuwo bita Harry Kane. Harry Kane rero igihari nawe ni iki? Nuko bita Harry Kane nyuma yuko yagiye yifozwa n'ikipe ya Bayern Munich. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya Tottenham yamaje gukonfirma yuko uyu musore nahana azerekeza, cyane yuko ikipe ya Paris Saint-Germain yatangaje yuko ikipe ya Bayern Munich iri gutanga amafaranga make cyangwa se iri gutanga urusenda. Ngira ngo ibi bije nyuma yuko ikipe ya Bayern Munich yari yaguze Sadio Mane rero waje kuba yerekeza muri Al Nassr. Iyi ikipe ya Bayern Munich ikaba yashakaga kumusimbuza uwo bita Harry Kane. Ngira ngo navuga yuko ikipe ya Bayern Munich kabisa yahiye. Navuga yuko umusore bita Sadio Mane, umwe mu Basenegal bakomeye, navuga yuko ari numwe muri barotayizamu bayoboye isi, kuza agakina sizimwe nayo ubona yuko yasoje nabi kabisa. Nango mwagiye mubibona yuko yagiye agirana amakimbirane na ba Wasane, kandi ngira ngo urabizi kubona umunyafrika nk'uyu nguyu none w'umwirabura ajya mu gihugu cy'Ubudage akagirana amakimbirane no kubona n'umusore w'Umudage, ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba bigoranye kumva. So rero uyu musore
yamaje kwerekeza mu ikipe yari Nasiri uwo bita Sadio Mane. So ikipe ya Tottenham rero yamaje kubitangaza yuko umusore wabo bita Harry Kane rwose azaguma muri ikipe ya Tottenham. Nahoze mbona n'inkuru zivuga yuko kabisa uyu musore bita Harry Kane ikipe ya Tottenham ishobora kubiri no kumupropoza kuba yakongera amasezerano, cyane yuko burya uyu musore Harry Kane n'umwe mu basore bagize navuga ngo bahiriwe no kuba bakina mu ikipe ya Tottenham nubwo ibikombe nabyo, ariko ubona yuko ikipe ya Tottenham yamuhaye icyizere, cyane yuko ikipe ya Tottenham iri kumubwira ati wa musore ngwino udusinyire amasezerano turagukubita gatubutse, hanyuma yo kuba twagukubita n'agatubutse turanaguhereza amasezerano yuko nuramuko ushesha kangwe cyangwa se ugeze mu za bukuru tuzaguhereza akazi no mu ikipe ya Tottenham. Ngira ngo iyi ni deal biba bigoye kuba uyu musore kabisa yakirengagiza, kubona amahirwe nk'ayanga bakubwira ati ngwino turagukubita gatubutse tugire ko no kuguhereza amasezerano yuko nuramuko nasoje karere yawe y'umupira tuzaguhereza akazi mu ikipe ya Tottenham. So ngira ngo rero nakubwira ngo aya namwe mu makuru aba arimo aragenda avugwa cyangwa se zimwe muri deal ziba zitegerejwe n'abantu benshi. Nahoze mbona ikipe ya Arsenal iri buze kubikina n'ikipe ya Monaco kabisa ku mukino wa Fly Emirates. Ngira ngo iki ni igikombe cya Fly Emirates, nabonye yuko n'umushyitsi mukuru ari Arsene Wenger, nabonye kabisa baranubakiye ikibumbano cyiza cyane, ikibumbano gipima metero 3. So utwo ni tumwe mu dukuru tuba turi kugenda ducaracara. So nakubwira ngo rero niba ari gwara ukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzajye tugenda twibanira mu nkuru zacu zigiye zigezweho cyangwa se inkuru zigiye zitangaje, haba mu myidagaduro, haba siporo, haba mu buzima, haba muri politike, tugenda tukugezeho inkuru zigiye zitandukanye. Nakubwira ngo kora subscribe kabisa ya mwari muri kumwe cyangwa se mubana umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Simba Only. Nakubwira ngo gukora subscribe ni inkunga yawe ikomeye kandi cyane. Nakubwira ngo gira umunsi mwiza kabisa. Ciao.